Ugubwe neza cyane ni GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri. Umunsi rero turi kuri Benezeri, ni ku rusengero ruri Karukogo ruguru gatoya muri side yahitwa mu Gafuku, niho urwo rusengero ruri. Tubazaniye iki kibanza kiri aho hafi ku muhanda, murabona ko kiri ku nzira nyabagendwa. Kibanza gifite ubuso 533. Zoning area ni zone ya mbere cyangwa R1. Ushobora rero kuzana miliyoni 33 z'amanyarwanda tukakwihera hano hantu. Aha hantu ni heza, ushobora kwashyira inyubako isanzwe cyangwa ukahashyira inyubako igeretswe, biterwa n'amafaranga ufite ukuntu angana. Hano hantu rero ndakwifuriza kuhatunga uko hafite icyerekezo cyiza. Avenire yaho nawe reba Muvuma iri hano hafi ukuntu imeze neza cyane. Uyu muhanda uwaje ukenewe kuko Muvuma yayo murabona ko nubundi utarakorwa, harimo Muvuma kandi na nubu harimo Muvuma imeze neza cyane. Murayibona inyuma yacu ukuntu imeze. Hano ushobora kuhashyira amazu y'ubucuruzi, ushobora kuhashyira amazu asanzwe yo kubamo. Murabona uyu muneiba kuno yashyize etage, kandi murabona ko iruhande rw'aha turi harimo uruganda rukora kawunga. Muri make za nganda zibana n'abantu nazo hano ushobora kuzihashyira bigakunda cyane mu gihe babiguhereye uburenganzira. Ariko ikigenderewe ni residential house, amazu yo kubamo ndetse n'ay'ubucuruzi. Hano hantu rero kugira ngo uhagere uvuye mu mujyi wa Gisenyi ushobora gukoresha amafaranga 700 kuri moto. Ushobora gukoresha iminota hagati y'10 na 15 mu gihe uri mu modoka cyangwa kuri moto. Nabwo twasoza tutagenda tubereka aho ubuso busoreje. Stay tuned tugendane. Hano turacyari muri bwa buso bw'ikibanza. Muduhamagare kuri 078 300. Ndavuga izo nimero mureba muri screen zanyu. Nitungire ikibanza cyiza ahantu hafite avenir nziza cyane. Mwabonye ko kiri hagati y'amazu etage ndetse n'indi nzu zisanzwe ziri ku ruhande kandi z'ubucuruzi. Tekereza kabiri uze tukwihere ubuso bwiza. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Ari GC, ntimukatuburane ibibanza n'amazu kandi biri affordable. Turabakunda cyane.